wokwa La Liga eno ada Madrid womo nso game ne atoja Valencia de said anye team biasa womo chomo bom ntramie no wa bra mo so no entime ante Alvaro Carlos enya go ana afe Kylian Mbappe loten enso nya go di ma Real Madrid bo ko no afe Juve womo so ne SS Napoli okay we kwa SS Lazio womo game ne atoja anu kokoye tutu abranta de Makene enya ne de afe Pierre Kalulu enso enya go elho ansana banta de din enso di Iskan wono so enya Isaac Sandrada wono enya go ana afe Rodriguez enso enya go de bako di Emma SS Lazio tie ene ye game etoja PSG ene ye La Classique eno etoja den na Osman Dembele debuts enom Ballon d'Or winner wono ebo 2 goals afe abranta de din enso Edi Medina wono enya on goal Edi my team no ansana Vinta Faleskele enya ne de kin in lay Edi bako counter 5 goals ano mo bo Olympic to Marseille entimantimu bako kra na no da mema refise Chelsea ati Wolves step on Tramiansa ko Palma ana enya 3 goals ni na Edi ma Chelsea bobo kono afe Bayern Munich ebontra polypolinum ama TG Hofiam womonso etimu mi onopa anu kra bako pe ana Tezan Crawford ati na have Kane ebo 2 goals 3 goals akari na no eko Edema Luis Jacinti woronso bo hat-trick eho ade na yede enso adama na Betis boboko no ade se womusu ko bo aduma Anthony ana ebo atena bako Edema Real Betis o moti Atletico Madrid e won tambo Metropolitano wombo matena bako musu Entimante mbato detenie eno the big game our fixer no so our Premier League no na eno ya Manchester City womu wo so ntramie no ama Liverpool etimu bako Sobosai when you go SND red card what a night for the player na enya sem ko to akra afi Oko City 2 goals ni na no Erling Haaland enya ba ko ansana there's a Bernardo Silva and some ede ba ko eka ho ede ma menti eno 2 goals wo mo so esa na Inter bobo ko kwabra Inter so so gusa solo so na womo yo made papa Besak enya ne de Turam enya go Lautaro Martinez enya ne de Manola Kanji enso enya ne de ansana ade se Henrique enso ede ba ko eka hom ede amoma eno aye go so mo so ewo so na no pe no ye ka tire ede pa woduma de so Robert Lewandowski enso mayo ka de se na ense da enye team bia ye yo mo bon tena me sa ama tese ne ma ye kama de Barcelona bobo no Lewandowski enya ne de Lamine Yamal enya ne de tese eniama so eye kama Edmond Binal enso nya bako e ka unti de koe no ansana yenya Newcastle wo mo so Brentford e koto mo bom ntena miensa aba mo so etimi miena no e dia etodwa e oduma de so na no pe no ye ketri e dia Manchester United wo mo so ache ye nuanom Tottenham Hotspur adim Tottenham timi mu se go so place nyina prepra enti we makoto ma helma ana Brian Biomu wonim bobo ana den ne ade Bruno Fernandes nso enya ne de ansana asa nso ati Sunderland ebo mo ntra mensa tese wo mo so entime ante Zubimendi enya go Victor Jokeres enso enya 2 goals elho na ultra La Liga table na Barca edinkan with 58 points wo mo na early demanded ewo 57 wo mo toso mi no Atletico Madrid atoso mensa elho 45 points na ekrobo ana afi Villarreal enso atoso 9 ana enum ne ya Real Betis bobo kono and the sound and company eziti afi ana adwane aha ana wutie no Nhyira FM 104.5 and we are den and team ano enso hu nkoma kakra ne na okọ German Bundesliga Bayern bobo kono LED 54 points and the Chrome na Borussia Dortmund etosumi no mo 48 points ewo ho me patriotie di Hofian etosumi ensa wo mo 42 points na when RB Leipzig bobo kono mo etoso 39 points and the Chrome na wababenya VfB Stuttgart wo mo enso 39 points wo mo toso no mteno dia efi German Bundesliga Ediba na Premier League no me pato after Monday 25 Arsenal and LED na omu our 56 points sisi ano Man City atos mieno omu our pato 50 points na when Aston Villa omu tosu miensa omu 47 points when Manchester United omu tosu na Manchester our 44 points na Chelsea atos num omu 43 points and the suburb na sisi ano Premier League no ate ewo dwumade so na Manchester 4 years
say abusa wo de unko YouTube ko ha de kwabena me say we wunya hwe na ha de mo supporters no Manchester supporters no sisi ade wo mo so mo win na gagai pa Manchester United supporters another me hu bana bi na bana no de da so de was I would rather be homeless in Manchester than have a house in Liverpool. Kwabena mo fans no enti mo fans no say sapa say obekwa akonya dan e wo Liverpool club dem ho de anko tena Manchester na o homeless woni ba bia da openisa because Manchester mu ye de omo say Manchester we mbiomu ebo go Matos kunya eso omo de na obi a wasakra Benjamin Sesko NSSko mu na etimi nya go so say dem pato Manchester for na edi no tuwe adi aba na mo hefo mo kakra kwabena ayi ni de any spend de nje den ya from ho Manchester badge no na da ho na ode ato thank you Manchester dimbato Manchester United fans no no wo bi say de mu aye dey pa na me ko Chelsea ko din koma kakra Chelsea for ne say ebia mo nsada ehu lemros no ye but omo so mo kam obi ata say wa doubt wa we need doubt Manchester aka papa na nim no ya de esoso ana fe emu ye tudie beta wo bo kam obi ata say papa na adwuma no eno ano ye ne kwan so ano no adwuma no ye kama lemros no enti ebia wo tietie na wo ye wa adwen setimi ni nya wo mo de omo so mo fa de lemros no no Chelsea ni jo ho ani yankoma kakran so ameti na okoban atese na no pe make etre edema na mama me aye chairman wo screen no so sisi ayure na Alvarez no yesu obia pe yure na Alvarez na obia gidi ye pass Alvarez no emu aye de ye pa na yesi 89 aye 86 million pounds enum aye sika yise na obia open branch na to na eno na yese utia 86 million pounds nti team away ready no akwa kotua yese yise na ba be Chelsea na yanya Barcelona yese Arsenal fonso edom ho atim but yese Chelsea force Kwankobia so eso munya jire na vara se wanim ho na obeye aduma no edema Chelsea omate se enkrofo no crowd afi kwa no mba betoba ayi president intino ijakwa baza fo mo head eniska na omo sedan so any president intino die fi ho eba no na safi na mate Ronaldo ase kwabra yase since se Cristiano Ronaldo adwane Saudi Pro League no team wo mu budget akos wo matoto players o masem kinapa no Al Hilal boboko no yes Al Hilal wo mu net spending 650 million euros 650 million euros since Cristiano Ronaldo adwane ye no wo ma de 5 trophies na usha Ronaldo since okoye no kwabna o spend 418 million euros woman trophy ba kokra ama Ronaldo chese 2 million na edem fifi na omo fanya hwe no e na ade ni free enti waka mo bi ata se ano ne ade enti a waka kasa na obia header entina sentino yese sa Hilal for no almost ano mo jijin krua enti chairman so de ono so ye krafo ba ankanya kra because ono di otini se obewu se ne kra ba ediye ede se bia do so kra do bekoda wakwa bofo ba de Cristiano Ronaldo no na another Super Bowl eba so na yese amanfo ko he papa na eno na reporter me se ka yese Super Bowl na yese amanfo he ana Super Bowl kwa na yese Classico one game pep nipa dodo a ehwe no between 600 and 650 million and in Crawford omo he La Liga fixture and answer Classico game between Barcelona and Madrid Super Bowl no so de yese 600 million say no ade so akeka be mako insia adiabo and answer be num adiabo mansa no match game baako a ye be bo no wo ye kan say Classico num and ye reporter men seka na Super Bowl nankasa de na no da de no yeze 127.7 million and ehwe na eno no mo chese wo me de tutu niam no ma se sa World Cup na manfo be ko papa wo mo so me projects na say World Cup ni pe so mo hwe no 1.6 billion and so mo hwe World Cup because they say America na Super Bowl crown na 120 million na o mo hwe dia World Cup no mo project say and 1.6 billion and so mo hwe World Cup ni be no Super Bowl and so and World Cup on come na no pe no make it edema na another Mbappe
pese omoma offside bi in fact okọ referee no ko bi say reference open the ntina wa masa offside no na say wadu offside no referee handle game no Xavier Aberora na Xavier Aberora wono ana tese wodi game no enada na kwabra omun komodie no yesa say Madrid TV na capture Madrid for munyo na minim dia referee sa La Liga no ma Madrid for aya no me de camera ben wa no hom dia wo ka nyina na da bonten Madrid for na etro o mo say enkoma Mbappe any referee di enie Mbappe ebisa say how can that be offside and the referee so a reply let's talk inside and Mbappe omuko inside yes Mbappe we no so okay I understand na omuko inside o afi Mbappe atwa referee ma ana Mbappe call no say so katem say you better talk inside na chama ma weni ma unka bibia antreme ho ana nkofo di twan komo no so de ka te de ma de TV na mfa mo enti tie mu say bia kwabra na yo offside do say yo offside do ma de France do metimi dia baade enti ebia fitina kono na ya hedia ma de for no ebe san dia ba no ada omso mu game no mu boy no omji offside the referee na koma woni Mbappe di ene chese emese na adi so cheche Mbappe man sana Mbappe atiase no ya dia eba na sisi de African queen na sisi African king emfa Mohamed Salah isi Salah 7 matches assist ba kokra emu ya dia majabo yo assist kra ya de 7 matches no assist no goal and Liverpool for na has papa ya ade na me se fa na emfa but Manchester United say since Bruno Fernandes joined Premier League no 2020 ana joined na usha Kevin De Bruyne was asia ball 2015 ana obo Premier League no na omunya midfielders are creative ones nkwa na u compare omu goals o masa akaba 4 goals pe na sisi no Bruno Fernandes and Kevin De Bruyne goals in na pe as Kevin De Bruyne as 72 goals ana sisi 68 goals and Bruno Fernandes inti Manchester France say mo come midfielders am womenim bobo womenim goals aya mo mamu fa Bruno Sinchen because the cathedrals of the Premier League midfielders omo womenim goals na ya na mo dia bante no enso atimi akamba Barca for no isia de mu premium ma mini Barca nkoma kakwa no ada ene na no da nyina ba katem say Barcelona president Walla Porta wo be resign e kwabra ene wa resign na medical katem say Rafael Yusuf no ana hisia no wo president interim one edema Barcelona bobo kwentimu a madwani mo screens no mbehu se wo mo ye niam tese Laporta esiesie ni coach ebo na beta ka tese open sisi ade we na Barca asudie ni nyina so nti hwe na ye adwuma ye na Barcelona for this o ma bato no sa presidential election no wo mu mfa email dia ne ma ansa nko obi a woni ho no ane ya ka to say email fabra no mo nkanka ho Barcelona for so person to abade bi na oka abato for ho a okọ Barcelona ma otimi koto de ballot box no bako ho afa oko jewuru na bako ho ana oko Eliada bako ho ana fe adese oko Tarragona ano so no so bako ho obetimi akwakoto ana oko Andorra bako so ho na otimi akwakoto sa pass won beji ni email de dabi enya de se this town be na sa na Laporta ni ebisa so pay oko na oko maye wutim ni modembo Barca team ni state uja edi akono say na city no so yensa say from basketball team no kwabna wase basketball team ni de ehia buburo pa chese ato basketball team na nyasem kotwa wase basket team ni de in fact ho de financial you know abo mu papa wase ho de nyamia nim ni sikasam aye dempa edi amo ma chese so mo he no mu din komana wase oni Xavier Pascal mo din command gradually on be no man increase budget in send be the next campaign no we metimi dey room na for Barcelona one basketball team no and the man so timako e dey amomo we be pa no see o kam obi atayese ade ba kwa the greatest pride e dey mo no e won mandate to be man team kwa no say man team no dey o te o so a no so the Barca man team no was so be kwa stadium na hwa ma Barca man team no say omuko obi man so be kwa he aba Barca man team no was global reference for women's football and
Barca man team na enye mema die enti ozo ko wiasa fa na nyina obi apese woye man team na odi nani ebu Barca de enom ana eno de state Barca man team no enso ewo ana e bisa so okay squad na nkasa wo sisi na yemi sase ana squad ni siti na so Barca squad ne o pa de ade ba ko obeka ho asem yese waka mo bi atese Deco ani Bojan Kekich ana afe Alexanko kwabena so ma bo adwuma ye pa wo no mama Barca squad na aye competitive atese ma restructure the sporting areas amazisia bibia ya kama ade ma Barcelona boboko no enti Barca team ni de nyame anim ni wose ya anisa enti pato the state Barca team ni ewo no odi ben ana oteso baby a Barca free no eya ha say ano mu free o maba bedu team ni baby eya wose Ronan Koeman na edi kamba na Ronan Koeman ba no no se Satan Barca ni sika enti na Barca ewo difficult moment bu pa ano na Ronan Koeman beto na obeda na se no wabona baso se obeboye ama team ni enema koyem ano so Xavi Hernandez nso ba Xavi Hernandez no se won no give Barcelona the whole back and na on reconnect Barcelona team no ama Barcelona playing star no eba emi hu se sa Barca eho nemam dia obeye ni ye kwa na Hans Flick at the discipline what the professionalism and what the winning mentality at the aba Barca team no mo and in part so we pay the state of Barca team now part of the one discipline, professionalism, and winning mentality. And here there one Laporta at the mame, and with Jumandia Suna, we na Yabisansa Deco, and the Hans Flick, who had Juman winning way, one met me or so, Deco, and Hans Flick at them. In fact, we are what the Frank bed in pass and to Kobe Suomenton because woman Tom was your papa, and as our methodology no use at the Juma Barca ambition at the coaching side, understanding, woman declare identity, our Barca would nanum, woman be no ekabom na boa ama Barca isi bibia ya kama adema Barcelona bobo kwala no wala porta eduma semni na oye ni ebisa se this na oye na no de he ana onu hu pa no so nyame anim ni eye nu hu but wansa da emfa se wani nu hu bia sa na mum ha na ha adwene esan se ebinum ana se number 1 coach bia oja ne kwan any players bia when renew omo contract amfa amom se hu sa de na kwabna amfa so bo fa mo no one Laporta ne nyina ye baso na yi entia enti se oji obi sa na e kan osre enye bo apayo Barca enkan kontina oye sa ne manom ene ye one Laporta nkoma kakra wode ma ene ane ebi sa why on the 15th of March ane say ye election no so o say e Barca tam bebem na president bi obeba do wetimenya project ni ye wetime na ni so ye na Barca tin wetima se ni ye Laporta nkoma kakra wode ma e woduma de esu ne ane ebi sa na financial crisis no why ye nyina na no so nyame anim nie the biggest challenge na Barcelona wo say Barcelona be reduce wo mo wage bill no nyame antom wo mo reduce ni kakra sisi anom Omasai, I'm back to UEFA Champions League and to the standard Ekosu Kama. Womo enya the youngest squad. Ate se kama market value ni so ana levels no mu bie no. Ama isi Barca challenges ne brebi omu omu sisi omaba one is when do. Ate se enema ye kama Edma Barcelona nti Barca sika sema wodi ja ho akọ se Barca 1-1 rule. Enti bato no one Laporta and command wodi eja eni midivie na Roberto Di Zerbi eno adase ye bo so obeye gagai so no I didn't journey Marseille no yes PhD into no journey or person say PhD ama PhD hu say sa enkofo bi wo home maduma otie nantinanum ane ye dia mana no pay yes oze woni medi banati amokwa gochia na amanfo bi say okoretai anase okorege anase say de tie ane ye nkoba kakwa de eba Pep Guardiola enso eboku san of abaso de ade Aaron Haaland ane bi say woni Domi Soboslai enkoba ben na okwakobo penalty wo ka tell them no say ofa bo na Domi Soboslai ba no say ohia say so di ndi nkomo no say ko enye bre say me ni udi nkomo ne tell be da ma adwene wo me no ye fan pa be bre idie me nimu ba bia ememe ne me gasa me no nya fai enti Aaron Haaland say uhu say na Sobo tete na okate Sobo say onto ni hu fi no ho odi ni ba bia obo penalty ni wie di obetimi aba na omo so etimi akasa enti ehun nkomo kaka ne na eno da sa ni go na o say na referee say foul first nam ana gar never say referee diemo wanya de wode boy atuma ma go ni nyine wo gide sa de omo say ha adwene na aja fifi nso goalkeeper kwabra no good up good up
Gigi Donnarumma awurade nyankopɔn na mohwɛ akwa no bɛsɛ angre baby pa chama yi boy no na enye ize kra ma de fo no ayi wa habeta ebre ni ya front no ma yamfa NC ehanim se Gigi Donnarumma masa what a goalkeeper akwa de nya mianim nie winim go da and this save winim go da I was in a mad enye easy the way Brandon is stretch ya then said to me come we gram bizams no then with me stretch ya then is I can't because born there na shebi and I did so well. I mean pinpoint saves and there are rumors so yedema ayamatitia and I think movie no munya no can be pa and I'm to be 2-1 and for that I think for no you better sound common I would you mediation